তিনি চিনি TT80 হাপানিবো হাতে সাকলাইমো তাই লগিবো তঙ্গো চিনি প্রেস মিট খালাইতানি চিনি অনারেবল EM বারগনা রাজেশ ত্রিপুরা তে চিনি অনারেবল MDC চিনি সাউথ জোननि চেয়ারম্যান बारगना डेपुटी त्रिपुरा ते चिनी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट नि चिनी प्रिंसिपल ऑफिसर बारगना अमरदीप देवर्मा पुलानो साकले मुक्तंनाय चिनी TT80 हापांगै चिनी गोबाग्रान बेलेकन हामबाय अमाके इनिशिएटिव का हमनावै चिनी सिखला सालेरन तिदुलमान बागै ते चिनी ऑनरेबल CM Honorable Deputy CM they jot to EM they jot to chini MDC jot to ni support by chini Tripura Football League success klaiman ka they amoni final match nai 15 tarikh 15 tarikh ni duita tampro Khumlung Stadium bo thungjak nai roni bising doli ingkha chini Gumoti district ni team by chini West Zone barak batelene tai third position tangruka eba thungi kuplanga third position bagai chini dolai okay ajago chini special guest in the faimajak faine chini Indian football team ni captain former captain Mr. Bajun Bhutia hai chini pandano masani faine tai botonai chini hani buagra Maharaja Sri Pradip Vikramaniko Deborma Bobologi Tongnai they jot to chini Tripura Hasen Lukoragno Khakham they jot to chini thungrung eba dolni chini players no hani Khakham baroni bagai chini TT80 hapangai Khakham yapar horo nar kaham gurungai practice khlelai final match norok tai bonong gurungkukno phonokdi tai first prize tongnai chini kuplai rono 3 lakh tongnai second prize tongnai 1.5 lakh third prize tongnai 75,000 ngai opanda phaimajan phagai hastin jo to chini thung hamjak tongnai chini jo to lukorno khabelam sogo jeng TT80 hapangai hambai